Hani. Hashim, alhamdulillah Hashim. Me too. So this song from Arsh Osman, Taqana from Kurdish. How this song ya? Let's start watching. So pretty. أزانم چند خوش ترین چاکانت بومدوین أزانم بیرت لای چیو خیال کانت لشوین عشقی کونه بله دل بطورنما دپیم بله شتیبنی شوروشت نبورا تاکو تنیا تاخری دلمی صحبت تنیا مالی بنی توامی دنیا بزنن کن تو خانی او دلی چند پاپو به ما بستی کاتت شاید تولم درخ دور من خمو بستی تاکو تنیا تاخری دلمی تو بتنیا مالی بنی توامی دنیا بزنن کن تو خانی او دلی بنی تاکو تنیا تاخری دلمی تو بتنیا مالی بنی توامی دنیا بزنن کن تو خانی او دلی بنی Video call. Arsh Osman. I even hear song from Arsh Osman, yeah, but I forget. Thank you so much for your attention. Won't you see my video for this time? Thank you so much, yeah, so much. Don't forget you give me song from Kurdistan again, okay? And don't forget you subscribe, like, and comment too, right? Yes. Icut pamit dulu. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.